Hello, dobrodošli v mojem prvem vlogu. Mislim, da bo ful zanimiv, zato ker gremo z Gašperom. Kam? Na prvo tekmo letošnje sezone. Gašper letos tekmuje v bodybuildingu, jaz sem tekmovala lani, če vas zanima več informacij glede tega, imate že dansko video na mojem YouTube kanalu. Evo, malo še poslikamo gospodiča, ker si je zaželel imeti v bistvu... Kaj si zaželel imeti? Taki behind the scenes, ne? Taki one day out montaž za Instagram, celotnega dneva, mogoče kakšna hrana, kaj v tem kontekstu, tako da zdaj smo ravno presažili. Jaz sem v bistvu vse, ne, tu editam. Moj današnji meal number one, torej spodaj imam rice cake zmešane z grškim, pol imam pa še preko grškega zmešanega z wheyom, banane in pa peanut butter na vrhu. Potem je zdaj ostala tukaj, da še pojema, zato ker smo za nekaj 1 uro stran. Gašper ima, boš pokazal, kaj imaš, potem pa jaz najdem. Jaz vam obrok preprosto kupil piščanec, nekaj malega rozin v tej, sparklje, pa ja, Pariž, to sem dodal. Jaz imam pa v bistvu 2 obroka čisto ista, en je še tu noter, pa pripravljenega, imam dansko zmrznjenega piščanca za tam zraven, tako da tu imam noter mehiško zelenjavo, testenine pa piščanca, kupila sem si tega Gold Monsterja, razmišljam, če bi ga zdaj spila ali pol, ampak ga verjetno malo kasneje, ker ne vem, danes sem tako malo nel z energijo, ampak imamo to. Evo smo že pri Soyersbergu, nekaj pada na tla. Veste, imamo trgovino z elektroniko, ampak to bo nekaj dolgo iskala. Kako si boš dal zožer? Is this the only one you have? Yes. So, evo guys, ura kupljena. Brand new Casio Vintage. Dolgotrajna želja. Kaj iščemo zdaj? Tako da zdaj pa še ene ušne slušalke, da imam za v Drugi. Drugi pravi obrok. Jaz sem piščanca, riž, banano sem že pojedel, špargle in pa potem tudi temno čokolado nimam. Že pojedel. Mi smo tukaj v dvorani, zdaj gre Gašper na ten. Ful je veliko, ful ima vse bom poteno. Like, she not just, she all on my body. Top 5, every day with no margin. Can't talk to her, baby, I'm sorry. Riding in the sunset with my heart. You was out with your friend, they call me. Can't keep my dick. Evo guys, ravno zaključil z svojim vaganjem, z svojim merjenjem. Visok sem 182,5 cm, izmerili pa so mi 85,7 kg. In moram reči, da sem padel eno kategorijo niže, kot sem se prijavil. Nisem pričakoval, da bo izmerjen tako nizko tega. Posledično imam tudi manj kilogramov za dobiti na temu, bom rekel, weight capu. Tako da ja, imamo ogromno prostora za rast za naprej, pa let's get it. Tu pa že zgleda, gled, če dvakrat več, gled, ko smo več bojala. Ne, čisto je res neka remština, ali čisto je zelo nič. To ti bo pomajem pa preveč, obavno ti bo vodo si kot zmešaj, se bogaš prej, to bo ti je vodo resno. Ne, bom jaz se pojemo že samo spomnim. Obremenjučka je. Da vidim, kaj imaš. Kaj imaš to? Meal za jutri. Kaj vse pa je gor? Ok, prvi meal za jutri pripravljen. Tukaj imam 4 riževe vafle, rozine, mandevo maslo, nekaj malega meda, pa sprinklano sol čez, torej dejansko rabimo potem balans vsega. Yes. Ti si že naredila? Jaz sem si naredila, veš kaj, veš, zakaj pa se doma pišejo 3 krpe? Kaj se je ubijala kobilica za to. Resno. Ja, zdaj to, kaj nisi čula, sem se zdrla, fak, mislim, drla.
Da si nekaj skakala, pa se Pač hodila si samo ogromno, to sem čul. No in je bila Gašper, jaz ti ne znam. Da vidim, kako to gre, še nisem nikoli gledal, jaz sem te poznal. Parlay, but these niggas really crazy, boy. I don't know what the fuck going on with these niggas, my boy. 17 on the track, man. Boy, stop. You ain't get money. Boy, stop. You don't got to work. Boy, stop. And everybody knows. Boy, stop. You ain't fucking with me, nigga. Boy, stop. Boy, stop. Boy, stop. I gotta watch what I say. Haydi Gašper! Quarter turn, face the rear. Yes, Gašper! Face the rear, please. Rear double bicep. Please. Haydi Gašper! Woo! Extended hands overhead at two times. Favorite classic physique pose. 40 and 32 squat places, please. 40 and 32. So on your time, you have to pull him out. 40 squat places, please. Woohoo! Yes, Gašper! Haydi! On cross. Haydi Gašper! Quarter turn, face the rear. Leaving, fajne bilo.